Majigni kendo nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien. Obila e gwenge mag Nabaholo e kaunti ma Kakamega omako jago moro majigni 67 ma itudo gi nek mar minode majigni 54 wera ni ochich kod ne en kod gajruok mar hera gi jirande. Joneno magin nyithind jagono wacho ni dichuono ne oluwo ndach min ode mayangore ni ne oriko tero wuoche mondo mi twang'ne e od jirande no. Ne omonjo miyono gi kwer mar pur ka wacho ni nojuko girando ka gidoyo puothera. Komanda mar obila ma Kakamega Joseph Kigen okoni gigeng'o ne achijno ka nonro bende dhi nyime. Ugomvi ilikuwa tu mamangu alitoka hapa, alikuwa ameenda kushona viatu. Sasa naye kuna mtu mwenye aliambia baba ya kwamba mama ndio huyo ameenda kwa huyo fundi. Baba naye kufika tu pale na akaanza kumpiga. Sasa waliniambia ati babako ndiye mwenye amepiga mamako. Vile nilienda kufika kwa mama nilipata kama mama aongei, asimami wala hata kukaa. Mienendo ya ndugu yangu hapa na bibi yake haikuwa mbaya. Mimi kama chairman wa ukoo sijawahi shuhudia jambo lolote hapa kati ya ndugu yangu na bibi yake. Ilikuwa tu mshangao kupata ya kwamba ndugu ameua bibi yake. Sasa maombi yangu ni kuomba tu serikali ituletee ulinzi kwa area yetu hii. Serikali iwe chonjo na maneno ya pombe. Sababu hii tukio haingekuwa maneno ya pombe, labda hii kitukio haingetokea.